Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, базар алаңы каналынын көрүүчүлөрү, достор. Биз Сокулук району Сокулук айылында болуп аткан выставка, ярмарканы көргөзөбүз, достор. Бул жерде кой көргөзмөсү өтүп атат бүгүн. Бүгүн 29 январь 2022 жыл. Сокулук айылындабыз. Башталыптыр бе? Киши көп. Мына кочкорлор жалаң. Кимге экен бул? Не каналы башан? Базар алаңы деген. Нөмірін реклама қылып бересің бе? Канчадан сураласыздар? Ассалам алейкум. Да? Ол 10 тысяч. Кайсысы? Ол бу? Мол. Бул канча тишем булар? Кочкорлор. 2 тысяч. $10,000 дейт. Ого. 2 тиш мунун бою кандай бою? Бою 5 метр болот. Метрге жетпейт а бул? Жетпейт. Жакшы, вес, рост кандай? Рост сурадык, вес. Вес какой у него? Бул паралас арашан да? Не, арашан. Арашандар. Жакшы. Бакта сатылуу, сатылып элекпи ошо? Сатылык. Сурап атабы базар? Ришат Бакендик. Ришат Бакен короосунанбы? Кочкор. Бул карачы. Бул канча турат атасыз? Кара. Так, бакта занят болуп атыптыр, азыр суразак жооп бербеди. Кайтып келебиз бул жака. Ришат Бакен короосунан экен булар. Чоң кочкорлор. Веске келип. 176. 176. Бою кандай экен бою? 176. Танка. Так. Boyunu есептебейді aslında. Yok есептебейді бойын. Бойын көрсетпейді? Жоқ. Kulaklar. Выставкадан ne olursun? 82, 182. 182. Bu kanca tişeken tişleri? Gel kimdikili ağamalı. Kanca tişlediniz? 5 yaş. 5 yaş. 182 kilogram. Yaxşı. İçki geldi. Acaba batmadı. 138. 138. İki yarım yaş ha? Bu kaysı linyadan? Жаңа çıkmadı keş araşan, oşun bala. Keşe araşan. Şoň bolasa. Bu kança sırotası var? Keş araşan terdi durdu özü. Жаңа 176 bu. 138. Bu buna bu tüm bilen kesken de oşu ennene kursa tartılıp atsam oşu aksıp attır deydi akbutun. Çaptar kesilgen de. Toramaz kesilip kalan geldi. Vaskesi satası. Kança sırotası ne geçti? $5,000. Bağa verilek şu. Berdi. Verilek deydi boğasına. Enne svertik kaç kanal? Bazar ağlamı degen. Жақсы. Onu kırgızakçım. Так. Qo'chqor. Qora qo'chqor. Beş. Allah'ım basmayacağım da.
149. Demir koyup koymayın. Так, веске тартылып, чыгарып, ондай болуп атат. Караңыздар, могу кочкордун куйруктары. Вообще гигант экен. Ондай болгон кочкор. Бул кимдики экен бул кочкор? Сиздердикиби? Нейиси жок. Ана. Ондай болгон кочкор. Так, мына козу кочкорлордон баштайык. Жагынан. Булар канча сурап атасыздар? Жашы кандай, линия кандай? Кара биздин кыздын баласы 6 ай. $1000 сурап атасыз? Жакшы, 6 айлык экен. А, булчу? Бул Карзай Дыванын баласы. Бул Карзай Дыванын баласы. Бул афганский, а? А булчу? Бул Кораблевский. Кораблевский, Арашан, а? Бул 1,5. Бул $1,500. А баа берип атабы? Сурады? Сурап атышатындай, карап атышат. Карап кетишат. Еще берелек ба, а? Берелик карап атышат. Жакшы. Эми канча болот эми? Чөспү булар? Кичине түшүп беребиз. Жакшы. Номер бересизби? Дагы барбы, жокпу сатылык? Жок. Башка жок, Бар а? эми үйдө. Алар сатылбайт. Сатат болуш керек. Бул байкемдики, өзүнүкү. Сатат болуш керек. Козулар. 0556 600 714. 600 714. Достор, чаласыздар. Мына кочкорлорду жакшылап көргөзөйүн. 6 айлык дедиңиз, а? 6 ай узун. Узун мына. Буттары, куйрук, кулак. Жакшы. Ошол номерге чаласыздар, достор. Бул афганский. Бул Афган, Карзай. Казакстанга кетип койгонмун. Балдарды астыбы. Ha? Жакшы. Карзай деп. Так, мына. Я вот эген. Жалаң кочкорлору баягы? Булар канчадан сурап атасыздар буттары? Ар кандай сурап атышат? Тиштери кандай, жаштары? 40 калгасында моштортаңы жок. Жаштары, а? Мында карасы бар экен, бул кайсы линиядан? Бияк разный линия. Разный, а? Шарпей, 80, широкий, легенда, Вован. Барды бар. Барды бар. Эң кымбаты канча, арзаны канча сураган? Бем о чоңду кымбат сурап атко дейм. Ерлан. Мон канча сурап 80 баласын? 5 дейт. 5. Буларга баа берди, сурагандар барбы? Сурап атышат да экен. Сатылы элекпи ша? Билек пока. Пока сатылы элек, а? Жакшы. Эми башталып турмун. Жакшы. Бияк өтөкчөн. Ну-ка, граф Шарпе. Прямой Шарпе. Булар канча сурап атасыз? 15. 15. Канча тиш бул? 4 тиш. 4 тиш. А бою кандай экен бой? 98. 98, а? Так, могу ургачылар кандай? Алар канчадан алат? 5тен сурап. Канча айлык алар? 8, 9, 10 айлык. 8, 9, 10 айлык мына. Жакшы. Берге номер жазбасыз да сразу. Номер жазыш керек. Айтасыз мындай, айтыңыз. 0704 0704 200 200 169. 169. Кайакта турат булар? Кашкасыда. Кашкас сууда дейт. Достор, чаласыздар. Могу жылбайт деп айландырат да була. Ургачылар жакшы көрүнбөй калды. Булар канча айлык коз дедиңиз? 8, 9, 10 айлык козлар. Ургачы. Шарпе кайсы у я? Кайсынысы? А, мо буруйбу. Канча да? Жакшы. Ушул номерге чаласыздар достор. Аяктан алыңызчы. О, кочкорду. Assalamu alaykum. Sizlardiki?
Канча сурап атасыздар? Бул кайсы? Аюп? Айып болса Bir жаш 8 ay. 1 жаш 8 айлык. 10 000 доллар сурап атасыздар, а? Бою кандай экен, бою? Метр 3. Весчи чөнөдүңүздөр вес? Кулагы 20дан жогору экен. Kulağı 20 metre. Мынакей. Olmay kaçar. Pazar bu yerde bağ verdi. Жоқ эле. Şey berlek ha. Töşülde jün karаңыздар. Anda Allah. Караңыз, сиз болмосун. Söv. Mынакей. Kuyruqlarını karаңыздар. Anda olan kaçarlar. Ha bularça. Sizlerden mi? Bunlara kanca sıra atasızlar? Bu limuzindeki 120. 5 ay. 5 aylık. Erkek de oldu ha. Kaç var? Bu starı çoktuk. 120 bin deydi. Starı çoktuk o 7 ay. Starı çok. 3000 dolar sıra atmıştır. Bu karzaydı bak. Karzaydı bak. 18 gibi böyle. 3'ün koşusu 5. 8 aylık. 5000 dolar bular. Maka. Kuyruklarda karаңыздар. Bu arkadaşa berelek de berdi mi? Ha? Ha canlı geldin herif. Geçe verdim şu an. 3,5. Bak kança kol atayım. Toktay durgan diye. 5? Düşpeyiz falan. Bunlar 5000 dolar deydi. O kaç var? Атасы 18 000 долларга кеткен. Atası 18'e gettir mi? Nomer beres ben de. Telefon nomeri veres. Aytınız. 0555 0555 54 54 84 84 14. 14. Oğlum kulaklar kança olup kaldı ki mi? Çoğunga var şöyle. 21 cm. 21'e Karzay. Ha bulça. Yaxşı. O qoşqarın qulağında ekan. Yaxşı. Şu nomerge çalasızlar dostlar. Mal vaşa köp koylar dostlar. Ayaqtan polni aylanıp bütelekmiz hazır. Videonu bölüp çıkarabız dostlar. Alınganlarını tartып. Bu birinci video.